Znači, pa ništa, ja sad ovo nešto kao snimam, znaš, ili se to, ništa to već, kao ja kroz to se zajebavam. To. Biće valjda dobar ovaj gaming. Biće ovaj dobar valjda gaming. Valjda će to ona nešto lijepo ispasti. Pošto je sa facecamom. Što vi ne smijete dođite vam, ajde. Čekaj, ja sad svaki slučaj potvrdim njegovu smrt. A sad su ga najebali. Pa vidiš ti, ovo je moja omiljena puška u igrici. Ovdje ono, da se riješi. Jebu majku svoju, jebu majku pucam u glavu. Metak da mi zavali međnoge. Taj kad se međnoge podvuče. Ubio oca čovjeka. Vidi ubio oca policajca. Čekaj, jel sam ja ne vidio gore? Jebu majku! A svijeđa on men. Znači svijeđa me čovjek. Znači svijeđa me opao čovjek. Nama da svijeđa ba nije fair. Malo možda seckao zbog programa. Evo ju. Što ću on odmah. Eno i ta, ubio sam jednog, sad će drugu, i drugog sam ubio. A ovima što imaju ovi... Ništa ljudi! Ovo je uvodni dio, to bilo to, sam da kažem, ovi što imaju ove pancire kao zaštitnike. Njima samo u noge pucate. Eto. To je bilo to! Veliki pozdrav se vozi!